Setopo sa ga Katlego Bereng se tlogetswe mo lefelong le le itsegeng jaaka dark room malatsi a le 5 pele se fetisetswa kwa cell 35 mo se fiseditsweng teng. Mosupi o boleletse lekgotla gore setopo se ne se tsentswe mo teng ga tonka ya matlakala e nang le mabidi mme Teboho Dipholo ke ene yo se kgoromeleditseng go ya kwa dark room. O boetse o boleletse lekgotla gore modiri wa metlheng wa G4S gape e le molatofadiwa wa borataro Motanyane Masukela ke ene yo thusitseng Senwe Matshwara go ntsha setopo mo koloing. O buile gape gore Thabo Bester o tswile a apere uniformo ya G4S fa a na tswa kwa kgolegelong. Mosupi o tlhalositse gore go nnile le sekaphitlho mme fa maphodisa a epolola lebitla ba bone dikgetsi di le 3 tsa millimil le nama e bodileng. Lelapa la ga Bereng lwa re dintlha tsa kgetsi eno di siisa pelo. Bopaki bo tswileng ka jeno bo bohloko bo a halefisa ebile bo a tshosa. Ke nnete ka dinako tse ngata ne re nahana hore nnete ha etswe motho no sa nahane hore nnete ha etswa e tla o hlaba hape ka lerumo botjha e o tshose e o halefise jwalo ka ha e entse ka jeno. Mme ke re bopaki bo tswileng kgahlano le ba belaelwa bohle ke nahana hore bo etsa hore ho ska bana le moqosuwa le ha le mong a tlamehang ho fumana beili. Go bolotswe gore Matshwara o duetswe madi a kana ka dikete di le 150 a diranta ke TK Nkwana yo go itsegeng gore ke ene Thabo Bester. Matshwara o duetse Dipholo dikete di le 40 a diranta fa Teo Makgotsa a duetswe dikete di le 14. Balatofadiwa ba le babedi ga ba bona tuelo. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein.